muthenya wa mwanya kuri arutwo, arutani hamwe na aciari magikungwira na njira itiganite moumirira ma kigeranio gia KCPE kiria kirekereirio umuthi ni Minister wa Githomo Professor George Magoha. Bruce Mangata Kuuma thukuru wa Gilgil uri county-ini ya Naikuru niwe murutwo uria ugutongoretie na marks 428 no na atanahota gwikinya thukuru-ini auma na gikeno kinene kwamukira maumirira maya ari mwena wa Rongai county-ini ya Nairobi. Sikuwa kwa nyumba, nilikuwa nimetumwa, ndio baadaye mamangu akanieleza na nilifurahi sana. Kwanza nilishtuka. Thukuru wa Makini Kibosi murutwo wambere auma na marks 427 udori urugamiriri wa thukuru uyu kenereire na njira ya mwanya kumana na maumirira mega ma arutwo ao. With hard work and determination and proper time management, I was able to produce these marks. Ciana igire top 10. Mwana uria uma namba igire ni wa cukuru itu ya Githumo etagwo Kirubo na ule uma namba 6 ni wa guku Nairobi. Naguo thukuru wa Kitengela International ni wikite wega kuona murutwo wa wambere auma na marks 426 na thukuru uyu ni ukoretwo ugika wega kwa ihinda. Thank the teachers for teaching us. Couldn't have done it without them. Kwa sasa matokeo ambayo tumeweza kupata, wanafunzi zaidi ya 80 juu ya wanafunzi 101 wameweza kupata alama 400 kwenda juu. Na kuwa thukuru-ini wa St Mary's Rwaraka mwena wa Zimmerman arutani ni makenereire maumirira ma arutwo ao na njira nene kuona murutwo wa mbere auma na marks 422 na arutwo 45 nio makinyitie marks 400 thukuru-ini uyu. Getting the highest as 428 and I 422 I didn't expect. I scored 389. And I'm proud of that. I didn't expect, since I knew there will be a high level of standardization. Na marari arutwo marari ahoya Ngai muno ndigwiciria he mwaka tuonete arutwo marahoyaga Ngai nginya utuku taya turari na mwaka uyu kogwiciria kirathimo giake Ngai nakio nikira maitikiire. Thukuru-ini wa Sharp Education Center uri mwena wa Kayole matina tigwo na thutha ukungwiri-ini uyu kuona murutwo wa wambere auma na marks 387 na arutwo 40 nio mekite wega makiria thukuru-ini uyu. Murutani wa thukuru uyu Dagitari Paul wa Johi akiuga ni ihinda arutani marute wira uria ari wao no tiguteithia ciana kugia na marks itari ciao. Guidance and counseling to encourage. So ningependa kumshukuru kila mtu mwenye amekuwa sisi walimu and my parents and my guardians who have supported me in this journey, and I'm sure that even in the future I'll be supported again by these teachers. Jere arutani ona aciari mundu wothe unyitaga itemi hari kuyira mwana marks nigetha hihi ukonania mwana waku ni agire marks njega umenye ruciu rwa mwana ucio ni waruthukia. Ona thukuru ingi ta Spring of Mercy mwena wa Rwai hamwe na thukuru wa Accurate mwena wa Kayole ni ciikite wega makiria ona thenge wa kuria thukuru iciri. I got 421. What motivated me was my parents and teachers. Walimu wote kuwa na ushirikiano mwema na yote yakazaa matunda. Thukuru nyingi kuma kundu gutiganite ni igeire na mweke wa gukungwira maumirira maya ma KCPE ona gutuika arutwo ingi maugite marari na matanya ma marks cia iguru no na kuri uguo ni makenereire kiria mundu egwatire gukuri magieterera kwamukira marua ma kuria mundu egwitwo thukuru wa secondary. Arutani aingi makiuga mitugo miega kuri arutwo ni undu ukoragwo uri wa mwanya na ingi ao ni makoragwo magika wega ona igeranio-ini ciao. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Mwirore.